Ejo kuwa 17 Werurwe 2025 nibwo perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa yagaragaje ko ibihano we na bagenzi be bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU bishobora kubangamira ibiganiro by'amahoro. Ejo kuwa 17 Werurwe 2025 EU yafatiye ibihano Bertrand Bisimwa, Bahati Erasto Musanga uyobora intara Kivu y'Amajyaruguru, Colonel Nzenzi Imani John, Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi ushinzwe imari muri M23 na Desire Rukomera ushinzwe ubukangurambaga. Bertrand Bisimwa yabajije niba birengagiza ibibazo bya M23 bagashaka inyungu zabo, bazi ingaruka ibi bihano bigira ku biganiro by'amahoro byo muri RDC bitewe no kubogama. Yaragize ati, ese bazi ko ingaruka ikomeye y'ibikorwa byabo ari ukwitambika ibiganiro by'amahoro byose? Perezida wa M23 yatangaje ko amahoro akwiye kuba inzira ya Afurika kandi kuyageraho bigakorwa mu buryo bw'Abanyafurika, abo ku yindi migabane bakabashyigikira. Ibi bihano ntabwo byafatiwe abayobozi ba M23 gusa, ahubwo hari n'abasivile batandukanye bagiye babifatirwa bo muri Kongo. Hari kandi n'ingabo za RDF, bamwe mu basirikare ba RDF bafatiye ibihano, harimo ndetse n'abasivile ndetse n'ikigo cy'imari gikorera hano mu Rwanda, nabyo ndaza kubigarukaho mu kanya kari buze kuza. Wowe ba hafi gusa kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, wisanzure muri comment uduhe ibitekerezo, kandi nyuma yo gukanda subscribe urebe n'inzogera yegereye subscribe uyikandeho uyifungure kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Nge muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Nyuma y'itangazwa ry'ibi bihano ku bayobozi ba M23 nayo yahise ishyira itangazo hanze ku mugoroba w'ejo hashize ivuga ko idashobora kwitabira ibiganiro mu gihe abayobozi bayo bari gufatirwa ibihano. Ni mu gihe nyamara haburaga amasaha makeya ngo ibiganiro byari biteganijwe bihuza leta ya Kongo na AFC M23 bibe byari kubera i Rwanda. Ibiganiro bya Rwanda byari biteganijwe gutangira kuri uyu wa kabiri. Byari impinduka ikomeye, ndetse abantu benshi nk'uko bagiye babisaba, byaba ibihugu, abategetsi batandukanye, imiryango itandukanye yagiye isaba kenshi ko M23 ikwiye kuganira na leta ya Kinshasa. M23 yo nibyashakaga, ariko leta ya Kinshasa yari yarakomeje kwinangira, ariko nyuma iza kubyemera. Ariko ibi nabyo nk'uko bigaragara cyangwa se byumvikana ntabwo bigitangiye kuri uyu munsi wo kwa kabiri, ahubwo M23 yamaze gutangaza ko itakibyitabiriye. Ku munsi w'ejo kandi nanone ku itariki 17 z'ukwa gatatu 2025 umutwe wa AFC M23 wari wamaze gutangaza ko wagennye abantu 5 bazitabira ibyo biganiro bizahuza AFC M23 na leta ya Kinshasa. Mu itangazo AFC M23 yashyize ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, M23 yari yamaze kugaragaza cyangwa se kugena abantu bazayihagararira muri ibyo biganiro. Uwa mbere yari kuba ari Benjamin Mbonimpa, ari nawe wari kuba ukuriye izi ntumwa za M23. Uwa kabiri yari kuba ari John Muhire. Uwa gatatu yari kuba ari Dudu Tikaileri. Uwa kane yari kuba ari Cedric Piema, naho uwa gatanu yari kuba ari Colonel Dieudonné Padiri. Ariko nyuma kuri urwo rubuga rwa AFC M23 hagaragaye irindi tangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, rivuga ko M23 ibabajwe no kubona ibikorwa byamwe mu mashyirahamwe cyangwa se ry'imwe mu miryango mpuzamahanga ikomeje kubangamira umugambi w'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nk'ibi biganiro byari byitezwe ikaba iri kubyangiza. Ikindi kandi AFC M23 igaragaza muri iri tangazo ni uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje gutera mu birindiro bya AFC M23 ibisasu bitandukanye hakoreshejwe indege z'intambara na drone. Iryo tangazo rikarangiza rimenyesha cyangwa se rivuga ko kubera izo mpamvu zose bitagishobotse ko M23 yitabira ibyo biganiro byari kubera Rwanda uyu munsi kwa 18 Werurwe 2025. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi warayifatiye ibihano abantu 9 barimo abasirikare bo mu ngabo za M23 n'u Rwanda hamwe n'abasivile. Uwo muryango uvuga ko bafite uruhare runini mu ntambara irimo ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari na kampani kandi nk'uko nabikomojeho yafatiye ibihano.
M23 iherutse gufata imijyi ya Goma na Bukavu, imirwa mikuru y'intara Kivu ya ruguru ndetse n'iyepfo. Ikaba kuva mu mpera za 2021 yarongeye kubura imirwano ndetse ikigarurira ibice byinshi bitandukanye, cyane cyane muri Kivu ya ruguru. Ku ruhande rwa M23 abafata ibihano barimo Bertrand Bisimwa, umukuru w'ishami rya politike muri AFC M23, harimo Colonel John Nzenze, harimo Colonel Joseph Bahati Musanga, ariko kandi azwi cyane nka Colonel Bahati Elasto. Uyu kandi ndabibutsa ko ari umujyanama wa General Sultan Makenga mu ngabo za M23. Nabikomojeho ko no mu gisirikare cy'u Rwanda hari abafata ibihano bashinjwa kugira uruhare muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se gufasha M23. Abo ngabo ni General Major Rukika Rusisi bakunze kwita Rocky. Uyu yahoze ayoboye Special Force. Undi ni General Major Eugene Nkubito ndetse na General de Brigade Pascal Muhizi. Mu bandi bafatiye ibihano harimo abasivili b'abanyekongo n'abanyarwanda. Ubumwe bw'Uburayi bushinja kwegeranya uburyo ndetse n'abarwanyi. Ku ruhande rwa M23 harimo Desire Rukomera. Ubumwe bw'Uburayi bumushinja icengeramatwara cyangwa se propaganda muri uwo mutwe wa M23. Hari na Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi ushinzwe ibijyanye n'ubukungu muri M23. Ku ruhande rw'u Rwanda mu basivili harimo Francis Kamanzi uyoboye ibijyanye na peteroli ndetse na gaze cyangwa se Rwanda Mines Petroleum and Gas Board, hamwe ndetse n'ikigo gikora ku bijyanye no kugurisha zahabu gifite icyicaro i Kigali. Iki kigo gishinjwa ko zahabu zibwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda nk'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bivuga, aricyo kizitunganya ndetse kikazigeza ku isoko. Ubumwe bw'Uburayi butangaza ko ibihano bwafatiwe abo bose twavuze haruguru muri iyi nkuru ari uko batemereye kujya mu gihugu icyo ari cyo cyose kiri muri uyu muryango ubumwe bw'Uburayi. Ikindi ni uko imitungo yose yabo iri muri ibyo bihugu bigize umuryango w'Uburayi ifatiriwe. Izi ni inkuru zisa n'izitunguranye kuko uyu munsi kwa 18 Werurwe 2025 twari twiteze ibiganiro bihuza AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ibintu twari twiteze turi benshi, ibintu byari byitezwe na benshi, baba abanyarwanda, abakongomani, abarundi, akarere muri rusange ndetse ahubwo ni Burayi cyangwa se n'ahandi hose muri Amerika. Ntekereza ko ibi biganiro twari tubyiteze turi benshi, ariko ku munota wa nyuma bitangajwe ko bitakibaye kubera impamvu twagarutseho muri iyi nkuru yacu. Ese mu by'ukuri iyi ntambara irerekeza he? Ese izarangira bigenze bite ko inzira y'ibiganiro twese twari twiteze kandi twizeye itangiye kunanirana? Reka soze ngusaba gukanda like, gukanda share iyi nkuru ukayisangiza abandi no kwisanzura muri comment ukatubwira uko byumva cyangwa se icyo twakubwiraho mu nkuru zitaha. Njye mwari kumwe na Gustave Abayisenga, mugira amahoro.